Makorinte kuqala sahluko 6 verse 19 na 20, Galatia sahluko 3 verse 10 kuya 13. Redeemed by the blood of Jesus, glorify God. Isihloko sethu sihlengiwe ngengadi ya Jesu, asimdumise uNkulunkulu. Anadini kuthi umtimba wenu ulithembele lamoya ongcwele lohlala kini. Lena memukela kuNkulunkulu nekuthi futhi anisibo benu. Nine nibaNkulunkulu. Nathengwa ngelinani lelikhulu. Ngawo ke mvumiseni uNkulunkulu emitimbeni yenu. Nathengwa ngani? Ngelinani lelikhulu. Mawunemntwana kumbe ekungatini kwakhe bese umthengela icathulo ta 2000, kungendeka uphike kubalisa umntwana uneminyaka thengela icathulo ta 2000, uhamba phi ngato? Tawuhamba elithakeni, tawuphi kubalisa wena onke malanga, so uhambelana elithakeni. Kuba bengakhona ukukhuluma kahle kahle bekangathi wena bongithengelelana icathulo tawuphi kungibalisela ngato. Wendiwa yini kuthi ahambe elithakeni umntwana? Akade. Noma ungamtshela sithi lecathulo ngathi tsenga tidulile, but akade. Kepha masakhulile ubese uyaconza ukuthi lecathulo leti at such a price ngeke ngihambe ngato elithakeni. Lithi iBhayibheli sithengiwe ngelinani lelikhulu. Ngiko lokumele kusibangele singahambe elithakeni lwekona, ngoba sithengwe ngelinani lelikhulu. Sithengwe ngelinani lelikhulu. Ngacishe ngathi awubute makhelwane sibona bongangithenga ngamalini nje. But ungamtsheli utakudisappointa ngoba unemona. Utawuza hawu noma ngibongaba ngizuka bengeke. Ayi bazalwane, uyabona ke mangabe lizulu likhokhela inani lelikhulu, kusho ukuthi nangu umuntu lo nguwe udulile mbamba. Udule mbamba. Ngoba phela mangabe ezulwini kuthiwa uthengwe ngelinani lelikhulu, kude lo munye lo ngakuchazela kahle ngaphandle kwaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyadada izinto letinkulu. So mangabe uNkulunkulu kunguye lothi uthengwe ngelinani lelikhulu, ubokwade ukuthi udule mbamba. Udule mbamba, uthengwe ngelinani lelikhulu. Galatia 3 verse 10 kuya 13, kwendeke njani? Bonke labethembele ekwenteni lokufunwa ngumthetho bangephansi kwesicalekiso. Ngobe kubhaliwe ukuthi bacalekisiwe bonke labangagcini konke lokubhalwe emqulwini wemthetho ukuthi bakwende. Ngakho ke kukhanya ukuthi kude umuntu lwemukeleka kuNkulunkulu. Ngakho ke kukhanya ukuthi kude umuntu lwemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekwenta lokufunwa ngumthetho. Ngoba umbhalo uthi umuntu lwemukeleka kuNkulunkulu ukuthi ulungile ngekukholwa kwakhe uyawuphila. Umthetho awukasimi ekukholweni kodwa lo wendako uyawuphila ngawo. Kristu wasihlenga esicalekisweni lesasilethwe ngumthetho, ngekuthi abesicalekiso endzaweni yethu. Ngoba kubhaliwe ukuthi ucalekisiwe wonke umuntu lolenga emthini. Amen. Amen. Umthetho awukasimi ekukholweni. Umthetho awukasimi ekukholweni. Kodwa lo wendako uyawuphila ngawo. Noko kude lokhona kwenda umthetho. Ngako umthetho awusiniki kuphila. Umthetho usinika kwesaba. Ngiko mangabe uyahamba ikakhulu uhamba ngemoto,
bese ubona liphoyisa emgwaqweni liyangena liphakamisa sandla kukhonyana lo luvadlwana kuthi sekwende njani ngisho wathi ukuthi imoto yakho iphilile ngoba kuvela kwakhe kuvela kwemthetho umthetho awusiniki kuphila umthetho usikhomba kwehluleka ngoba mangabe selikumisa ke liphoyisa esikhatsini letiningi abavami kubuka petrol ukuthi unaye unganani imningi yini emathaya nemoya lomningi yini bavama kubuka lokhu kungasikahle umthetho wekusikhombisa ukuthi asisikahle kuphi lithi ke lotawuzama kuphila ngemthetho ngeke akhone kuphila impilo yenkululeko ngoba angeke akhone kuhlala agcine umthetho wonke malanga ngeke ngiko ke lithi Jesu wabe sewuyeda ke uyasihlenga kulasicelekiso lesalethwa ngumthetho wekuphilisa abantu elivalweni nasekwesabeni njengalo sesinikele nje kube besilandzela umthetho enhlitweni nasengqondweni mawuphuma la ubone ingodo iwela indlela athine ngekukhumbula kwethu ishona ingodo isho inhlanhla ibhadi okay masiphuma ke kukhale sahukulu lapha uthi uyaphuma uthi nje uyaphuma ucondzene sahukulu uve ngwa ungathini ungathi hawu lamhla ngabe usiseka kukhona lokwensidlana engqondweni lokuthi hawu sabhekana nami nje kwende njani bese masinyane soyacabanga ukuthi engabe ngonene engabe ngiphoxeni ngumthetho ke loyo umthetho wenta ube guilty kuyabe khona lengakakwendi kahle noma kukhona lokutawukwendeka lokukabi uphila ngaphasi kwesicalekiso semthetho lithi Kristu ke wasihlenga Kristu wenda konke lebe kusinika sibe nelicala masehluleke kwenda umthetho wasihlenga kanjalo ngekuthi wakwenda konke lebe kufunwa ngumthetho ngiko ke liBhayibheli lisitshela ukuthi asisonzele ngesibinzi enzaweni lengcwele ngoba asisasonzele ngekuthi engabe yini lengakayendi kahle noma lengiyende kahle kepha sesisonzela ngekwati ukuthi Jesu ungendele kahle konke Jesu ungendele kahle konke uthando olunje linganiswe uNkulunkulu wangithanda nami wasusa zonkizo so akatiphungulanga Jesu wathi susa tonke akazange aphungule kuthi ake nje akwendele utophumula kancane kepha wathi susa tonke ngeluthando lwakhe loluphelele indzaba ke yekuhlengwa uma siyibuka etigabeni letintsatfu letinye kumbe sitibukile kepha sitawutihlela kubuka indzaba yekuhlengwa yindzaba lesuka eTestamenteni lelidzala iyawuphuma esambulweni kungako sike sahlabela ingoma lesiyikhanza kusambulo sahluko 5 verse 9 noma 19 lekhuluma kuthi ezulwini tidalwa tiyahlabela about the lamb that was slain ngeliwundlu lelahlatshwa le ekugcinene esambulweni
Sitawubona ke ukuthi liTestamente lelidzala kunetigaba leting-3. LiTestamente lelidzala liveta liplane ngekuhlengwa about redemption. Bese liTestamente lelisha tincwadzi tekucala telivangeli, gospel accounts. Ngoba livangeli linye akusi ema gospel but gospel accounts. Ngoba kubhala abantu labehlukene labangu-4 but babhala ngelivangeli, babhala ngetindzaba letimnanzi. Lo munye wabo uthi bhekani nali liwundlu laNkulunkulu lelisusa tono telive. Ukuthatha phi lokho? Ngilokuthi liTestamente lelidzala sibona leliplane, sibona lamalungiselelo alona lotako lomhlengi imbamba. Sibona kubulawa timbuti, kubulawa tinkukhu, kubulawa loba naloba tinkomo. Kufakwa umcondvo ukuthi umuntu kuze ahlengwe kudzingeka ingadi. Ingadi ishoni, isho impilo, life. Kuze umuntu ahlengwe. So liTestamente lelidzala ke liyeta solo baletha imihlatshelo, baletha ngiko masihlabela sithi igazi lonke lemihlatshelo yakaJuda azange licethe kona. Bese lithi kepha elikaJesu. So Johana ke uyamkhomba uthi konke lokubekwelungiswa sewuthi bhekana lelundlu laNkulunkulu lelisusa tono telive. Kusho ukuthi incwadi yaMateyu, incwadi yaMarko, incwadi yaLuka nencwadi yaJohane sesibona lokhu bekuseplanini, sikubona sekuba ireality. Sikubona sekuyaphatheka, simbona sewufikile. Ay Nkosi yami, ingilosi yaseZiyoni nempela usemhlabeni uvela ezulwini uya kuhlanza konke okusenhlizweni abamhlophe cwa sohlanzwa yeah, ngiyacabanga ukuthi bebahlabela basho njalo labakholwa ngoJesu ngaleso sikhathi. Sebambonile hamba lewundlu laNkulunkulu lelahlolo lakhanza ukuthi alina sici. Kumbe bebahle bahlabela kanjalo bashayela laphanye mangabe betkhona tincingo. Bathi nempela selikhona liwundlu. Nempela sewusemhlabeni lovela ezulwini. Lotele kutawususa sono selive. So kuJohane ke kuMateyu, Mark, Luke na John sibona liwundlu liplane laNkulunkulu liyafezeka. Bese kusukela encwadzini yemisebenzi yabapostoli izenzo uze uyawufika esambulweni. Kunetincwadzi lapho lesithi ngema epistles, tincwadzi letibhaliwe, letters letinengitato tibhalwa ngumpostoli Paul. Galatia, maKorinte, baseFeso, baseKolose, boFilipi. Bese letinye tibhalwa boJakobe, kunencwadzi yaJakobe. Letinye tibhalwa boJuda, letinye tibhalwa boPetro. Kuleto tincwadzi sesithola ukuthi lokhu bekuseplaneni kwase sekuyefika kuyendeka. Thine kusisita kuphi? Sisitakala kanjani ngaloku bekuseplaneni kwase sekuyendeka? Thine ke lamuhla singenelana njani naloko? Kwani kithi kushoni kithi lokuthi Jesu sewefika emhlabeni? Incwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko 20 verse 28.
imisebenzi yabapostoli izenzo. Thank you. Ticapheleni nini kanye nemhlambi wonke lobekwe etandleni tenu ngumoya longcwele. Neluseli bandla laNkulunkulu latitsengela lona ngengati yendvodzana yakhe. Libandla laNkulunkulu lalendani Alitsengela lona. Watitsengela. Hey yeah. Watitsengela. Leli gama lekutsenga ligama lelithi purchase esingisini. Emahomsho kumbe angehlukana kepha ngifuna sinake leli gama lekutsenga. Bese kuba ngileli gama lekuhlengwa. Lamagama langithu lesitawasebenzisa sisaqhubeka nesifundo sethu esikhatsini lesitako. Lithi ke wasithenga. Kuthenga lebekwendeka etigcilini testamenteni lelitsala. Lesitawuhambe sibone leli plani. Noma sigcila bewungasithenga bekungasho ukuthi usithengela ukuthi singaba sakho. Bewungasithenga ngoba usihlobo lesisedude usithengele nje kusisita kulenkinga lebesikuyo bese siyahamba ungabi ngumaster waso, ungabi ngumphathi waso. Leli gama ke lekuthenga lisho ukuthi umuntu kungendeka athengwe nguJesu but angamkhondi Jesu. Kuyinkinga ke lokho. Njengaloku nje nawe kungendeka uthengele umuntu ukudla but ungakudli. Ungamthengela umuntu ukudla ungakudli. Ungamthengela umuntu indlu ungahlali kuyo. Ungamthengela umuntu imoto ungahambi ngayo. So lokuthi sithengwe ngengati yaJesu sekuya ngathi ukuthi siyakhetha yini ukuthi lolo sithengile abe inkosi yethu. It's a choice. Ngange ukuthi encwadini yaPetru wesibili sahluko 2 verse 1. Nakadzeni babevele bakhona baprofeti bemanga emkhatsini wesive. Kanjalo ke nalapha emkhatsini wenu batawuvela baprofeti bemanga. Labatawungenisa timfundiso temanga letibhubhisako. Baphike umbusi lowabathenga. Ngaloko ke batawube batidvonsela kubhujiswa lokusheshisako. Baphike bani? Nivile la baphike bani? Baphike bani? Baphike umbusi lowabathenga. Baphike umbusi lowabathenga. Sebendani bafundzisi bemanga. Kepha bathengwe ngibani bona? NguJesu. Bathi sebafundzisa lokungahambisana lo Jesu lobathengile. Kusho ukuthi noma bathengwe nguJesu ngelinani lelikhulu, kepha abapromote impilo yalomuntu lobathengile. Sebapromota Sathane noma bathengwe ngengadi yaJesu. Kuhlengwa ke sithola umfanekiso wako kuHosea sahluko 3 verse 1. Leli lengilishoko kuthenga nithengiwe ngengadi. Sekukhetheni kwethu ukuthi njengaloku angithengile Jesu ngitokhombisa njani kujabulela kuthengwa kwami nguJesu. Ligama lesibili lesitawulibukisisa ekuchubekeni kwethu ligama la redemption, kuhlengwa. Hosea 3 verse 1 kuya 3. Simakadze wakhuluma kimi wathi, hamba uphinze umthathe umkakho, lite nome asathandwe ngulomunye futhi ayingwadla. Mthandze wena njengoba simakadze athandza iMa-Israyeli. Kwala nome sebaguqukele kulabanye bonkulunkulu,
bathanza emacebelengwane emagelebisi lomisiwe. Ngakho ngamthenga ngesiliva lengemakilogramu lang-170 nangemakilogramu langaba 100 eBali. Ngase ngiyamtshela lo mkami ngathi, wena kufanele uhlale nami emalanga lamanyenti. Akukafanele lokuthi ube yingwadla noma wetayelane nalenye indvodza. Nami ngidawuhlala nawe. Kukhuluma uNkulunkulu la kumprofeti uthi akayokwendani bazalwane? Akayothenga ini? Umkakhe. Akayothenga ini? Umkakhe. Akayothenga umkakhe. Leni ngoba abesathathwe ngulenye indvodza. Abesathathwe ngulenye indvodza. Wathi uNkulunkulu yemprofeti hambe yomthenga lo mkakho. Hambe yomthenga le kule ndvodza yobhadala. Lo mkaHosiya bese a-auctionwa. Beka auction sale. Kuthi ngibani lomfunako? Ngibani lomfunako? Loke waya auction sale uyathi uthi uphakamisa inombolo noma uphakamisa sandla. Yeah, khona lokuphakamisako. Bamemede basi 200 phakamisa. Mangabe ning 5 solo niyachubeka niphakamisile. Bathi 500 chubeke niphakame. Bathi 1000 setiyacala tiyehla letinye. KuHosiya kwabanjalo. Ku-auctionwa umfati wakhe. Abeke emadvodza aphakamisa bathi simbita nga 10,000 ngibani lomthathako ngibani lomthatha. Waphakamisa Hosiya. Baphakamisa labanye. Base siya ku 50,000 taqala tehla letinye kumbe basala babang2. Waphakamisa Hosiya. Base siya ku 100,000 wasala yedwa Hosiya. Hosiya wathi at any cost ngiyamthenga. Noma ngangibitani ngihamba naye. Le redemption ke ithi sewuthi Hosiya ngase ngiyamtshela lo mkami ngathi wena kufanele uhlale nami. Nawo umehluko emkhathini wekuthengwa nekuhlengwa. Uma umuntu ahlengiwe usho ukuthi sengitawuba sigcila salolo ngihlengile. Masithi njengomdumiso umhlengi wami. Ngisho ukuthi angijabuleli nje ukuthi ungihlengile, kepha ngijabulela ukuthi sengiphila ngaphasi kwesandla sakhe. Sengiwakhe. Hallelujah, thank you Jesus. Hey. So angimdumisi uNkulunkulu kwangazuthi ngiye esondweni nje, kepha ngidumisa umhlengi wami. Ngidumisa umhlengi wami. Lolo walungela kubeka phasi kuphila kwakhe. Kuze mine ngitoba ngilohlengiwe. Kuze ngitoba ngilohlengiwe. Yeah. Ingoti lenkulu ke sengidawuvala ekumaHebheru sahluko 4 verse number 2. Livangeli lishunyayelwe kithi njengoba lashunyayelwa nakulabo bakadzeni. Kodwa lelivi labaliva alizange libaside. Ngoba naloku baliva ngetindlebe nje abazange balikholwe ngetinhlitiyo. Kusho ukuthi lamhla kulesihloko lengikhuluma ngaso singathini? Singathi noma bantu baliva liqiniso lekuhlengwa ngelinani lelikhulu, kepha abamthumisi uNkulunkulu. Abamthumisi uNkulunkulu. Kunesimemo lengicela kwehla ngaso encwadini yaJohane 9 verse 35. Jesu weva ukuthi bayincumile, wahlangana nayo wathi kuyo, uyakholwa yini endodsaneni yemuntu? Naleli qiniso lengikholwa ukuthi mawungakakholwa kumele kube liqiniso lelingakuhlupha njalo ucabange ngalo. Lo mbuto lengingajabula uphendule kahle lamuhla. Umbuto lothi
uyakholwa yini yindvodzana yaNkulunkulu? Uyakholwa yini endodzaneni yemuntu lenguJesu? Uyakholwa yini ukuthi ukuthengeke linani lelikhulu? Uyakholwa yini ukuthi ukuhlengile? Uyakholwa yini ukuthi ngumsindisi wakho? Uyakholwa yini ukuthi uyakuthanza lokukhokha linani lelikhulu? Akalikhokhiswa ukuthi unjingile, kepha olukhokhiswa ukuthi he loves you so much. He loves you so much. Akusiyo imvama ukuthi uye esitolo uyofuna indlu ongayithanzi. Uthi ngisayothenga lenkwenyanyako. Uyothenga kudla lokwenyanyako. Uthi ngisayofuna kudla lenkwenyanyako. Ma uyothenga, usuke uyothenga indvo lothandzako. LiBhayibheli ke lithi sithengiwe, sihlengiwe ngelinani lelikhulu. Kushoni lokho? Kusho ukuthi siyathandwa. Kusho ukuthi siyathandwa. Kusho ukuthi siyathandwa. Ngiko sithengwe ngelinani lelikhulu. Verse 37. Konke langipha kona babe kutawuta kimi. Lodako kimi angeke ngimlahlele ngaphandle. Nayo indzaba. KuHosea sibona inhlitiyo yaNkulunkulu labe kufanekiswa ngaIsrael khona. uNkulunkulu bekathi kuIsrael, noma seningenyanyisile kangaka ngesono senu, kepha luthando lwami alukagucuki. naJesu uthi umuntu lotakimi angeke ngimlahlele ngaphandle. Kumbe sondweni singamlahlela ngaphandle umuntu, but uthi Jesu lota kuye angeke amlahlele ngaphandle. What an invitation. What an invitation. Lota kuye uthi ngeke amlahlele. Ngalama amagama lokholwa ukuthi Jesu indodzana yemuntu uthi ngeke amlahlele ngaphandle. Noma ngabe bekende siphi sono, kepha uthi Jesu he will never say no. Ngikwathi wotani kimi nonke lenikhathele nalensindwako, mine ngidaniphumuda. Ngicela sicimete sitewuthandaza. Yebo wethula umthwalo owawungahlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, neluvalo lwami lwaphela, wavusa umoya wami, Jesu mine wami wangethula umthwalo, wangishiya ngeculo, wethula yebo wethula umthwalo yebo wethula umthwalo omthandazo wami, uvalo lwami lwaphela, Jesu wavusa umoya wami, wangethula umthwalo, wangishiya ngeculo. Jesu uyawuvusa umoya wemuntu. Amen. Jesu uyawuvusa umoya wemuntu. Jesu uyemukelana. Jesu uyasinzisana. Jesu uyahlengana. Uthi kude latawuthi hayi wena. Uthi lota kuye angeke amlahlele ngaphandle. Jesus will never say no. Lokukhulu ngetulu kweku-attenda inkonzo kuba kukhulu kakhulu kuthi sinqumo usende kahle yini.
hayi sekudinikela esontweni kepha sekudinikela kulo Jesu. Yes, sekudinikela kulo Jesu. Sekudinikela kulo Jesu. Ngicela mangabe ukhona lothi cha mfundisi bengingakasendi kepha ngicela nje kube lithuba lami lamuhla noma kungathiwa bangibona bonke ngoba vele lilanga lami. I'm making this day my day. Angifuni kulenda libe lalomunye, ngifuna kulenda libe lami. Ungasukuma nje usonzele la kuleli altar esitewuthandaza nawe. Uthatha isinqumo sekudinikela enkosini, uthatha isinqumo sekuthi Nkosi ngiyavuma kuthengeka, ngiyavuma kuhlengeka, ngiyavuma kucolelwa sono. Thank you Jesus. Ungeda ngaphambili uthatha lesinqumo kumbe kwekucala kumbe uthatha lesinqumo kwesibili kwake kwahamba tindo taceka walahleka kepha lamhla uthi Nkosi I'm coming to you. Ngilungisa indlela yami naNkulunkulu. Sine sitakukhulekisa sikukhulekele silibandla. Thank you Jesus. Ngicela sihlabele kanye sihlangabete semukele loyo lotako. Yebo wethula umthwalo yebo wethula umthwalo omthandazo wami uvalo uthi lotako uyakamlahleli ngaphandle. Hallelujah. Emakhaya banganilahla abantu bami kepha Jesu akalahlanga. Emasontweni singanilahla kepha Jesu akalahlanga. Lotako emaye nenda kahle lamhla. Sinqumo lesikhulu kakhulu ezulwini. uNkulunkulu anibusise ngekuthatha sibinzi. Nitivete phambi kwakhe. Nitivete phambi kwelibandla. Uthi ngini la labakhethako lamhla. Nitivete kuthi ngini laba lenithi langa lami leli. Oh thank you Jesus. Lilanga lakho mbamba. Lilanga lakho mbamba. Umthwalo uyesuka. Kuthula kwaNkulunkulu kwedlula kuconza konke kuyakukulondoloda. Sono sakho siyesuswa. Ingadi yaJesu yakuhlenga ngekukholwa kwakho nguye Jesu. Selule tandla tethu njengelibandla ngisabakhulekela nathi enhlitweni yethu sithandazela nabo. uNkulunkulu longcwele na imphefumulo yaze yeta kuwe baze bathi lahle mathambo baze bathi dzela Nkosi bathi lamhla ngiyavuma ukuthi Jesu ngumsindisi wami. uNkulunkulu longcwele awucelwa ukuthi ungene ngoba la umukelwa khona uyangena. Oh thank you Jesus, uyangena wakhe uhlale khona. Babe longcwele sitawubona kunaba lokuthi la sewuhlala khona kunjani. Nguwe lokwathi kulungisa tindvo labangeke bakhona ukutilungisa ngemandla nangenhlakanipho yabo. uNkulunkulu longcwele siyabonga umusa wakho kuwuphelelisa edimpilweni tabo. Kuhlangabetana nekukholwa kwabo lamhla. Loduma libe kuwe msindisi lomuhle nemandla nebukhosi kungekwakho phakade naphakade egameni lika Jesu. Asimnikete liduma uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu